Bishbon Vivara Nadita, as Pasantia Fighting Tuller, Kanikapuan, Nadanami Homesling, and when I take Krishan, they have lived to Ushan, Makaten Mano. Ila wan saki wan pek ya di film mano ani homesling wan pek ya film mano ni homesling teng tu es marweng wan Shillong na han city wan pen pek nang ya ni film mano sini homesling ani kalau film ko ba international baka bata thias baka ba fair na film khasi ko ba la pek film haki biju la kata kalau film ko la lawan penyiar film Bollywood itu kalau sisa ke film ke ba internet yang film ke ba don simut semua ban pau jeung semua kuman bagi ingin ke film bagi terpar ki tolong subhai ki baju sunat pada aji kesan ke film kasih ini terpar ki subhai itu 54 jui ke film de insayawan ban pek yang ada ke film anda elap ni biang apa Shillong habis cinema film kalau pada fair syashan tatap pada internet ngapa ngapai hang tu ngala su confuse ngam sutu asang ne ga buat hai gaya story kamno andre hadin ngas sutu bakalong film ko bai fair syasha ka balong bagi different ne ki film te soba ka rupa ki bai ba bagian aji kesan nem hamtam mi Pradip ibla akha atau film bagi aktor ikersan bagi aktris baro ke bala ki bero bi baro ke ba film Number bir di Pat kinong isi mentah tu baro sa hamat di sa mapa. Wala ngasong tu iba kada tu bul jinglud kumra pelut kumta hiru dayo junghun mapa ka itenak. Soba sebenarnya aji kerja na ko sino ko. Ya dewe kinong ak lai ale sitong bantuan tu ke film bakal namar ba lai sitong sisa ka jing acting ke ado sedang film dalam ba kebabiang. Karpa pai ba baro bagian aji kesan yang film khasi jingi ban penkiu lang khasi nang mengilak wa belum kalat ke pai kam pai jam ki aktor aktris ki artis baru kita aktif bentar dengan film boleh sibuknya kesan kemdek walaupun ini film kalau baik kena siksa pada